vy'isi. Mwibagiwe ko Yesu Kristo ari mwaraza. Yesu Kristo ageze ku rugi. Nimukanguke mwihane mu maramaze, haba ku mibiri yanyu mukure iyo myanda mwishizeho, haba mu mutima mukure iyo myanda mwishizemo. Haleluya. Yesu nashimwe. Urashobora kuba uri hano ucambara kamini, urashobora kuba uri hano wisiga ama makeup, ama produit n'ibiki byose, urashobora kuba uri hano wisiga ama poudre, urashobora kuba uri hano wambara amarangi ku nzara, urashobora kuba uri ahangaha muri Honest Philadelphia ucisiga amavuta atukuza. Mwene data uri n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Haleluya. Ngo kandi ngo kuko amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Samsoni yari yarabujijwe kuzaresha umufilisitiyakazi, ariko aranga abenguka Delila. Iherezo rya Samsoni murarizi, yapfuye bamunogoye amaso. Yapfuye amaso bayanoboyemwo bayavanyemwo, yapfuye atabona. Rero mwene data, nawe udashaka kumva bazakunogora. Reka ndakubwire ngo umuriro ni wowe urindiriye. Yesu nashimwe cyane. Holiness Philadelphia, ndabashuhuje mwese aho muherereye. Ndashuhuje abapapa, nkabashuhuje n'abamama, hanyuma nkabashuhuje n'abakobwa n'abasore. Aho muherereye mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu gitabo ca Zaburi, igice 119 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haleluya. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, hanyuma tubandanye ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye ngo nongere kandi nasame nawe usemerere uburira ubwoko bwawe. Ndagushimiye ukuntu uyu munsi wawupanze. Mana icyubahiro ni cyawe. Ndasengeye umuntu wari we wese agiye kumviza buno butumwa. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru mugire neza. Mana umuhe guhinduka. Niba tarahinduka umuhe guhinduka rwose. Nimba yarahindutse umuhe kurushirizaho guhinduka. Haleluya. Yesu we ndakwinginze, genda mu mitima y'abantu, genda mu bitekerezo by'abantu, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uruwera ni wewe wenyene ukiranutse. Mana, bino bihe bibi turiko turagenda twegereza, ndakwinginze uzurinde umuntu wari we wese ari mwarumviza buno butumwa. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tugire neza. Haleluya. Bana n'ubwoko bwawe. Haleluya. Bana n'ubwoko bwawe bagirire neza. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndafashe imyuka yose mibi yatuma batumviza ijambo ryawe ngo banaryumvire. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndatwitse abadayimoni bari bo bose barimo baragenda mu bitekerezo byabo. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti bashe bahunge. Mwami Yesu, nkabasengeye n'umuntu ari muri Holiness Philadelphia cyangwa se ari n'ahandi afite ikibazo. Mana, ndakwinginze bakemurira ibibazo bafite. Abafite ubugwayi, abafite ingwane zitandukanye, abafite amadeni. Mana ndakwinginze. Haleluya. Ukuboko kwawe ntago ari kugufi ngo kunanirwe no kubashikira. Ndakwinginze Data, bagire neza bana nabo. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu.
reka nsubiremo ni Zaburi 119 ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri. Hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu byagezwe by'Uhoraho. Reka manze mpagarikire hano mwene data, ngo hahirwa abagenda batunganye. Haleluya. Ubu umuntu ahiriwe n'umuntu agenda atunganye. Umuntu ahiriwe n'umuntu arimo aragendera mu byagezwe by'Imana. Haleluya. Umuntu arimo aragendera mu byagezwe by'Imana. Hari ibyo Imana yatugeze. Hari ijambo rivuga ngo ntugasambane. Iyo rero umenye iryo jambo ko riri kwera kuza gusambana, ugaca utinya ntusambane, uba uri muragendera mu byagezwe by'Imana. Niba ijambo rivuga riti ntukibe, hanyuma ukwiba ukabihagarika, ukabireka, niba wari umujura ugaca ubihagarika, ukihana, ukakira Yesu Kristo umwana n'umukiza, ntiwongere kwiba, mbese ubugendeye mu byagezwe by'Imana. Mu bisanzwe umuntu w'umukristo akwiye kugendera mu byagezwe by'Imana. Niba ibyagezwe bivuga ngo ambara wikwize, yego, cyangwa se bivuga ngo ntukagirize ibinyuma mugenzi wawe. Haleluya. Ntago ukwiye kwagiriza ibinyuma mugenzi wawe, ntukwiye kubeshera mugenzi wawe, ukwiye kugendera mu byagezwe by'Imana. Haleluya. Ntago ukwiye kubeshera mugenzi wawe. Yesu nashimwe cyane. Rero hariho abantu bitwa ngo mbese navuga ko bariyita kari abakristo, ariko kugendera mu byagezwe by'Imana bikabananira. Woba umukristo gute kandi utagendera mu byagezwe by'Imana? Haleluya. Hari benshi usanga bisambanira, bariba n'indyarya, bibisha imitwe, kandi ukazasanga bambaye umwenda, mbese bambaye umwenda w'intama, ariko imbere aramabingira, aramasegaryana. Umuntu afashe uwo mwenda bambaye w'inyuma, wosanga ndani haraboze. Kena abo ngabo iyo Imana irimo irabareba, yego, bambaye mbese uruhu rw'intama, ariko Imana yababona ndani, igasanga barimo baragendera mu busambanyi, igasanga barimo baragendera mu bucuraguzi. Hariho abantu bariko barasenga ibigirwamana, ugasanga bavuye aho baje gusengera bagaca bagenda, bagaca birukira mu bapfumu. Kandi uwo muntu mwahura akavuga ati ni umukristo, mwahura ugasanga aguma avuga Yesu mu kanwa ke kamukunda, ariko avuye gusenga ibigirwamana hariya, avuye gusenga ibigirwamana, avuye kuraguza. Yego, bamwe ugasanga ni n'abarozi, ugasanga n'abarozi, kandi wagenda kubaribukana babonera hehe mu baririmbyi n'abaririmbyi, n'abarozi bagaca n'abaririmbyi. Mu magambo make, abarozi bibereye mu rushengero, indyane zibereye mu rushengero. Rero umuntu usanga avuga ngo Yesu nashimwe mwene data, ndakunda Yesu, ubwo arimwe aramukundisha kanwa, ariko mu mutima Imana yareba igasanga huzuyemo ubupfumu, huzuyemo uburozi, huzuyemo ubusambanyi, huzuyemo uburyarya, huzuyemo ububeshi, huzuyemo ubujura, huzuyemo ubwibone,
huzuyemo ubushakanyi, huzuyemo ubusambanyi, huzuyemo mbese ibyaha bitandukanye. Abantu benshi b'iki gihe niko bari kwihana by'ukuri ntabwo bikiriho. Kwihana neza byarabavuyemo, kwihana ntabwo bikibarimwo. Uzasanga umuntu yicaye aho ngaho akitwa ngo ni umukristo, yamara atari umukristo, akora ibyaha bimwe mbese bimwe bya bindi mbese bihishije. Yego, bimwe bihishije, ugasanga nibyo rimwe arakora, akabikora yihishije, wewe muri kumwe ntumumenye, ariko Imana yo mu ijuru ikabimuzi. Yesu natugire neza. Niyo mpamvu Imana izafata ibyo bintu bihishije ikabishira ahagaragara, buri muntu akamenya, umuntu ari wese ibyo arimwe arakora, bya bindi mukora mwishije, ibyo ngibyo Imana izabifata ibishyira ahagaragara, buri muntu abamenye abo muri bo. Haleluya, Yesu nashimwe. Hahirwa abagenda batunganye. Haleluya. Hahirwa abantu bapfuye ku cyaha. Hahirwa abantu bihanye bakamaramaza. Hahirwa abantu mbese, haleluya, bahebye inzikira. Hahirwa abantu bahebye umujinya. Haleluya. Hahirwa abantu mbese bagendera mu byagezwe by'Imana. Haleluya. Abantu bagendera mu byagezwe by'Imana, abo ngabo barahiriwe. Abo barahiriwe mwene data. Ariko nimba utari mw'uyu mugwi w'abagendera mu byagezwe by'Imana, ndakwinginze guhera uyu munsi wari ukwiye guta icyaha cyari cyo cyose uri murakora. Wari ukwiye guta, guheba kabisa, guheba ibyo bintu uri murakora, kubera ko abantu batarimo baragendera mu byagezwe by'Imana, abantu batarimo baragendera muri Kristo Yesu, abo bantu barimo baragenda bazashikira mu irimbukiro. Nta yindi nzira barimo baranyuramo, barimo baragenda bashikira mu marimbukiro. Haleluya, Yesu nashimwe. Dusome ku murongo wa 2. Hahirwa abitondera ibyo yihanikirije. Haleluya. Hahirwa abitondera ibyo yihanikirije bakamurondeza umutima wose. Yesu nashimwe cyane. Hahirwa abagendera, haleluya, ngo hahirwa abitondera ibyo yihanikirije. Nibikihanikirije umwami Yesu, nibikihanikirije arimwe ariyamiriza ukurogana. Umwami Yesu arimwe ariyamiriza kwiyambika ubusa. Ayo matako yanyu mugenda mwanikiye arimwe arayiyamiriza kabisa, mushire ku mwenda mufuke. Haleluya. Abagore barimo barisiga za mokorogo amavuta tukuza. Ese ibyo bintu muzabijana he? Umwami Yesu arimwe arabyamagana. Abantu barimo barasuka imishatsi, mwakunze isi. Bamwe mukabikora kubera mufite ifaranga. Reka ndababwire ngo ayo mafaranga ntacyo azamarira. Mwari mukwiye kureka gukunda isi kugira ngo ntimuze murimbuke. Iyo mibiri yanyu n'isengero z'umwuka wera. Iyo mibiri yanyu n'inzu y'umwuka wera. Kandi uwonona inzu y'umwuka wera, Imana izamutsemba. Bamwe mwicaye mutunye, murindiriye
ngo Yesu niyo azaca ntwara n'izo nzara zitari ze washyizeho, n'iryo rangi washyize ku nzara, n'ayo maherena wambaye muntu uzenye ku matwi, n'ibyo bisuko washyize ku mutwe, n'ako kamini, n'ayo matako yawe wanikiye, n'ayo mabere kabisa ari hanze, ubwo uratunye wicaye ngo Yesu gizaje gutora. Reka ndakubwire mwene data, wari ukwiye kugendera mu byagezwe by'Imana, wari ukwiye kwihanuka umukristo nyakuri, ukerera abandi imbuto. Haleluya! Ntubu mwijima ahubwo bitara umurikira abandi. Yesu nashimwe. Niwagenda kuvuga ubutumwa, ukabwira umuntu ubutumwa bwiza, ukagenda wihinduye nk'umengo uri umunyamahanga, uko nguko usa nawe niko azasa, kubera ko nta kintu kizima yagukuyeho ku bijyanye no ku mubiri. Icyo azafata gusa, azafata ijambo wamubwiye, ariko ibyo uko kuntu wambaye niko azaca yambara. Uzaba umubereye umwijima. Iyo mibiri yanyu ni cete, mwari mukwiye kuba cete gisomeka, umuntu wese akabasoma. Haleluya! Agafashwa, akabasoma, agafashwa. Haleluya! Muri cete gisomeka. Haleluya! Muri umunyu w'isi. Haleluya! Ariko iyo umunyu ushizemo uburyohe, uba ukiryoshwa n'iki? Umukristo ni umunyu w'isi. Umukristo ni umunyu w'isi. Haleluya! Bene data nshuti z'umusaraba, ni kubera iki musinziriye? Ni kubera iki mwicaye mu by'isi? Mwibagiwe ko Yesu Kristo ari mwaraza. Yesu Kristo ageze ku rugi. Nimukanguke mwihane mu maramaze, haba ku mibiri yanyu mukure iyo myanda mwishizeho, haba mu mutima mukure iyo myanda mwishizemo. Haleluya! Yesu nashimwe. Urashobora kuba uri hano ucambara kamini, urashobora kuba uri hano wisiga makeup, amaproduit n'ibiki byose, urashobora kuba uri hano wisiga amanuzenya amapudre, urashobora kuba uri hano wambara amarangi ku nzara, urashobora kuba uri ahangaha muri Honest Philadelphia ucisiga amavuta tukuza. Mwene data, uri n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Haleluya! Ngo kandi ngo kuko amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Samusoni yari yarabujijwe kuzaresha umufilisitiyakazi, ariko aranga abenguka Delila. Iherezo rya Samusoni murarizi, yapfuye bamunogoye amaso. Yapfuye amaso bayanoboyemwo, bayavanyemwo, yapfuye atabona. Rero mwene data, nawe udashaka kumva, bazakunogora. Reka ndakubwire ngo umuriro niwe urindiriye. Ese mwabaye abakristo nyakuri mwabiki? Mubaye abakristo nyakuri mwabiki? Ni kubera iki muriko muribohera mu byaha? Ibyaha nta kamaro bimaze. Muriba, murabesha, mufite utuntu mbese turi secret, muriko murakora utwaha, muriko murakutwaha, mbese muhisha abantu. Pastor ntambona, abo turimba hamwe ntibambona, badiakoni ntibambona, ariko ari ukubona. Imana yo mwijuru imwe irakureba. Haleluya! Mwari mukwiye rero gutekereza. Haleluya! Mugatekereza aho muzaja mukwiye kwakwera mukiri mu isi. Ntabwo muzakwera mwapfuye, kuko nyuma y'urupfu nta kwihana. Nyuma y'urupfu nta kwihana, muzagenda iyo mwakoreye. Rero umuntu akiri muzima yarakwiye kwihana neza by'ukuri, akihana neza kugira ngo ntazarimbuke. Haleluya! Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, ibahe kurekana n'ibyisi, ibahe kurekana n'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'aya magambo. Ndakwinginze Yesu Kristo yaherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.